ndashaka ko tuza kuganira na Samiri cyane. Abantu niyo bashaka kumva ibitekerezo bye. Cyane ko dufite na Ruben Ngabo guturuka muri Rayon Sport mu kanya araza kutuganirira ibintu byinshi abantu batazi kuri Rayon, turaza kumwakira rwose mu kanya. Ndagira ngo ndanse uwitwa Samiri Silvestre ubundi ajye mu cyo bita gusesengura byimbitse. Uko biteye rero Erik ten Hag amaze igihe yitwara nabi cyane muri Manchester United. Ikipe ya Manchester United ni ikipe bibabaje binatangaje kubona uyu munsi wa none ikina match ebyiri za mbere za Europa League ikaba ifitemo amanota 2, kandi barabizi ko bagomba gukina match 8 zitagenda neza bakaba batabona qualification directe. Irushanwa nka Europa ni second class Burayi. Kuba rero ikipe ya Manchester United iri suframo ni ikikwereka ko iri musikanagiye muri Champions League nono yahanwa bibi cyane. Wavuga uti ese mu rugo ho bimeze neza domestically? Oya, champion Manchester United iri mu makipe ahagaze nabi. Aka kanya tuvugana ku rutonde rwa champion, ikipe ya Manchester United niri no mu makipe 10 ya mbere yiryamiye ku mwanya wa 13, amanota 7 mu mikino 6. Ni ikimenyetso cy'uburyo iyi kipe itari kwitwara neza. 7 kuri 18 yashobokaga, ikabina nafite na kimwe mu bihe navuga ngo bibi, kubera ko muri ibyo bihe Manchester United yatsinze ibitego 5 muri match 6, nta nubwo ifite impuzandego y'igitego kimwe ku mukino, yinjizwa ibitego 8. Bibe gusatira bibe kugarira nta kimeze neza. Nahoze nsoma inkuru ya The Athletic nijoro. Kimwe mu bintu byansekeje bintera no kwibaza ndatangara cyane. Umunyamakuru wa The Athletic, umwe mu banyamakuru w'abahanga, nahoze mbyandikira umunyamakuru mugenzi wacu Arani Ruberwa duseka cyane. Uyu munyamakuru amwita Charlotte Halpool, yavuze ngo in a cacophony of alarm bells, the loudest on one ringing is not just conceding but doing so in a quick succession. 2 goals within a space of 7 minutes and 3 in a space of 20 minutes. Yavuze ngo mu rusaku rwa alamu nyinshi zivuga muri Manchester United, cacophony ubundi ni ibintu birimo desordre ariko by'urusaku. Muri yo cacophony y'urusaku, mu nduru nyinshi zivuga Manchester, igiteye ubwoba kurusha ibindi si ugutsindwa, ahubwo ni ugutsindwa ibitego byinshi mu minota mike yegeranye. Agaruka kuri match ya Porto batsinzwe ibitego 2 mu minota 7, agaruka batsinzwe 3 mu minota 20. Highlighting n'izindi match twagarutse ejo mu rubuga rw'imikino aho Man igenda yinjizwa 2-3 kandi mu gihe cyegeranye. Hanyuma haribazwa ngo Samiri, ubwo niho nagira ngo nkujyane, koko Manchester ten Hag umaze gukoramo sezo zuzuye 2, niba ntibeshye akaba ari gukora ya 3 atangiye, yaba ari umutoza bimaze kugaragara ko nta mushinga ari kubaka muri Manchester United, ufite ibihamya ibyo bita fact and evidence zahamya ko ari igihe cyo kugenda, cyangwa se wari mu bantu bavuga bati oya umushinga uyu mugabo urimo neza nahabwa igihe mwanya n'uwawe no kumwongera amasezerano byari amakosa kuri Manchester United, kuko Manchester United imbere Ten Hag nta kintu ataberetse kugira ngo abereke ko ari umutoza wa progress, kuko yaje muri Manchester United ubundi hari ikintu cya mbere, ibimenyetso bya equipe hinduye umutoza ishobora kuba yakora neza bitewe nuko abakinnyi bavuga toke mire yahindutse, environment twakoreragamo yahindutse, umutoza yagiye, haje undi mutoza mushya ushobora kuba yadufasha gukora ibi nibi, haje n'umutoza w'igitsure murabyibuka batsindwa n'ikipe ya Brentford ibitego 4 ku busa, aravuga ati babasize kilometero 10 mu gitondo mubyuke muzirukanka. Character asigaranye Ten Hag ni imwe yonyine yo kugonganisha abakinnyi, kuko niwe mutoza wenyine ushobora gukinisha umukinnyi utameze neza akicaza undi nawe amushinja kutamera neza, kandi mu by'ukuri nuri mu kibuga ubona ko nta kintu gifatika ari gukora. Manchester United ku mugabane w'Uburayi ku bwa Ten Hag imikino 10 itsinze match imwe, itsindwe 5, inganya imikino 4. Muri iyo mikino 10 baruka gukina ku mugabane w'Uburayi bari kumwe na Ten Hag, imikino 5 muri yo batsinzwe ibitego 3,
4-3 bakina na Bayern, 3-2 bakina na Galatasaray. Copenhagen yabatsinze 4-3, banganya na Galatasaray 3-3, banganyije na FC Porto 3-3. Manchester United imaze kwinjizwa ibitego 231 ku bwa Ten Hag. Niyo kipe imaze gutsindwa ibitego byinshi mu makipe ari muri Premier League kuri ubu ngubu. Niyo kipe imaze kwinjizwa ibitego 2 nyinshi mu makipe baza amakipe 20 muri Premier League ubu ngubu. Mu marushanwa yose niyo kipe imaze kwinjizwa ibitego 2 nyinshi. Tubariyemo na za Ipswich na za Leicester na za nizi kipe zindi ntoya za Southampton na zandi. Niyo kipe imaze guconceding ibitego 2 nyinshi 31. Imaze kwinjizwa ibitego 3 kuzamura 24. Reka dusubire muri sezo ya mbere ya Ten Hag. Sezo ya mbere Ten Hag aza yari umutozo ubona yabashije gukipinga ikintu cyitwa mu rugo. Abakinnyi be bameze neza, afite Casemiro umeze neza, acyana Christian Eriksen, afitemo ba Fred bashobora kuza bakaba bagira ikintu bafasha, afite David De Gea umeze neza. Bari beza mu kugarira kuko nibo bakoze clean sheet nyinshi mu Bwongereza icyo gihe. Hanyuma abo wa gatatu anatwara igikombe nyuma bwa mbere mu myaka 5 Manchester United yari maze datwara igikombe cyari cyo cyose. Umwaka ukurikiyeho yari yatsinze ibitego 58 muri shampiyona, Arsenal yatsinze 88, Harry Kane yari available n'abandi barutayizamu batandukanye. Manchester United buri wese yarabibonaga ko ikintu cya mbere yakora kugira ngo ekipe yabo ikomeze ije ku murongo muzima ruko yajya gushaka rutayizamu. Ko Manchester United imaze nk'imyaka 5 igaragaza ikibazo cyo kuba idafite rutayizamu, ko ari sezo zo muri Covid yarangije nta mwenda nta n'igitego izigamye. Sezo ya Ten Hag niyo sezo navuga mu myaka 5 yeruka bazigamye ibitego byinshi, ibitego 15 ya 2 na azamo bwa mbere 2022-2023. Sezo ikurikiyeho ariyo y'umwaka ushize bari mu mwenda w'igitego kimwe, batsinze ibitego 57 binjizwa ibitego 58. Ajya kugura rutayizamu Ten Hag baramubwiye ati byashoboka ko wagura rutayizamu, aravuga ngo ngiye nguze Harry Kane mu myaka 3 iri imbere. Agura Højlund ni umwana ufite akazoza n'ibyo, ariko mu bana ugiye kuvanga abana bakwiriye Manchester United ugiye kujya mu bya proje, Højlund ntiyari mu kandida no mu 10 ba mbere, kuko ugiye kureba abandi bana biko deliveringa neza mu mupira w'amaguru bakina muri attaque. Højlund muri sezo yo muri Atlanta si umuntu muri Atlanta babuze bavuga ngo tubuze umuntu w'igitangaza ngo ugiye ngo tubuze rutayizamu. Ajya kugura Højlund, arangije anasenya ibyo yari afite bikomeye, yanga kongera amasezerano David De Gea, agura Onana, yirukana Fred, agura Mason Mount miliyoni 70 kuri Mason Mount, agura Onana miliyoni 50, yose n'amafaranga wateranye ukaguramo rutayizamu muzima. Ushobora kuba yazagatwara Manchester United mu gihe kiri imbere. Icyabaye kuri Ten Hag, yasenye ibyo yari afite bikomeye, kuko izamu rya Manchester United ari imikino myinshi twibukiranya. David De Gea yatabaye Manchester United, arangije no mu bamediateri be, kuko simpamye ubu Mason Mount umusaruro wa Manchester United uri munsi yo Fred yatangaga muri Manchester United. Kubera ko yaraje agira ibibazo by'imvune yaba no kumuderivaringa, nta kintu kirimo gifatika ubona atanga mu kigo, ko n'umukinnyi navuga ko wasubiye hasi bitewe n'ibibazo by'imvune yagiye agira zikurikiranye. Arangije azana na Højlund yamaze match 14 akina, nta gitego nta na assist muri mu Bwongereza. Aza kubibona nibyo marushanwa yose atsinda ibitego 15, ariko yigeze kumara ari gihe Manchester United attack yabo yamaze amezi 3 nta gitego cyo muri attack itsinze. Umwaka ukurikira avuga ati none reka nongere mpindure, nabonye amakosa, kuko kongerwa amasezerano kwa Ten Hag yari nka repeshage. Turabati ubwo bamwongera amasezerano yagakwiriye gukora ikintu cyo kwirinda, kuko umwaka ushize Manchester United yagize sezo mbi yagize mu mateka yayo, gutsindwa imikino 14 muri shampiyona, amanota bagize no kubwa David Moyes cyagiye bava ngo Manchester United yagize sezo mbi, yagize amanota menshi kuruta yo bagize umwaka ushize. Manchester United mu kwibaka kwabo bagura Reniero, bagira ibyaga aravunika, ajya kuzana Matthias de Ligt, navuga ko ari nk'umwata kukina muri defense, ajya azana Nusali Mazraoui, ahita hengeka Daro tubizi neza akakina neza kuri 2, amujyana kuri 3. Ubu munsi ku munsi tubona amakosa ya Daro arindinga ku gitego, ataruka ari umuswa, ahubwo ahengetse mu kibuga. Urebe nk'igitego cya Tottenham, Daro yarahekeje aherekeza Van de Ven paka bagiye batsinda igitego. Hanyuma arangije ni umuntu usigaye wumva amabwire. Abapunditi baravuze ati Casemiro wakinye nabi kuri match ya Liverpool, ukwiriye kuva mu mupira utaragusuzugura. Match ikurikiye Ten Hag ikina itakora gukura mu kibuga, yabona asumbirijwe akakugarura, yirukanye Maguire mu kibuga,
kari mu by'ukuri tugiye kwitegereza Delight nta upgrade nimwe yigeze azana muri Maguire, ahubwo Maguire we anarenzaho. Bonye ni Paul Scholes. Paul Scholes nawe yarabivuze ati nta upgrade nigeze Manchester United ikinisha Delight na Lisandro Martinez muri defense, bameze nk'abataka bakina muri defense, kuko igihe cyose Manchester United itsindwa igitego wagira ngo nta ba central defender igira. Usanga iyo umwe atakoze ikosa undi usanga batsinze igitego atari muri box yagiye. Lisandro Martinez kenshi na kenshi Manchester United mu myubakire yayo yirinze kuza Ten Hag afite ukuntu asa nk'umuntu uri kwihisha, akagura abakinnyi yihishe mu myaka yabo, akaba batireka ngure zirikize aracyari umwana nta muntu uzamuhundukira, si Valeri Sirisi umukinnyi umaze gukura, ngure Hoylande ngure Reniero, tuzakomeza tuvuge ko turi gutegura ikipe izakomeza mu gihe kiri imbere. Ariko yaba possession ni ikipe ubona mu kibuga, si ikipe ishobora gukora pass iminota 2 ngo uvuge ngo ifite ibyiri kubaka, wenda ikibazo cyabaye barutayizama atari kubona imipira ngo batsinde. Ni si ikipe izi kudefanda neza, si ikipe itsinda ibitego byinshi, no se zimaze gutsinda igitego kimwe kuri OT imaze kwatsindwa ibitego 6, imaze gutsindwa ibitego byinshi kuruta ibyo imaze gutsinda. Warebe ibijyanye n'uburyo bwo kurema abakinnyi, Kobe Mainoo yari yizamuriye amaze kumwica, kuko Kobe Mainoo baravuga ati Casemiro afite ikibazo ntabwo ari gukina neza, agahita afata Kobe Mainoo akamujyana kuri 6 akamushyiraho Christian Eriksen w'umuvetera. Barangiza ukabona Kobe Mainoo niwe ari kwica ngo yasubiye hasi ngo ntabwo ari gukina neza, kandi umwanya yaje kinamo nkuko n'umwana utangiye Premier League umwaka ushize agatangira arimo aramwexhausting, arimo aramukoresha cyane, no mu mwanya utaruwe, ku buryo yatangiye kugira ibibazo by'imvune ku myaka ye mitoya. Ten Hag ugiye kureba ni umutoza ushaka kwisha mu kintu cyo kuvanga ari gukora development, ariko mu by'ukuri bidafite umurongo. Amakuru ava Manchester avuga ko body bamupropoje kuba bajya kuri deal ya Ivan Toney, avuga ko atabona anamukinisha Ivan Toney rutayezamu, kandi Manchester United mu bintu irwaye n'abantu batsinda ibitego. Uyu munsi Rashford aragaragaza ibimenyetso ko ashobora kuba yagarutse, agatsinda kuri match ya Southampton, agatsinda kuri Barnsley 2, wajya kwa Crystal Palace ukamwicaza, wajya bikina na Tottenham kuko bavuga ngo ni match ikomeye, ugashyira abakinnyi utekereza ko bakomeye mu kibuga, still ugatsindwa, match ikurikiye ukabakuramo. Ten Hag ugiye kureba arivangira, akagira n'ibintu byo gusa nk'atonesha abakinnyi bamwe na bamwe, bakaba bashobora kubakina imikino 5 nta kintu gifatika cy'umusaruro arimo arakora. Ari nabyo byanavuyemo gucikwana na Jadon Sancho, avuga ati wowe urakinisha Anto akina amezi 3 nta gitego, ngenda kora imyitozo umunsi ku munsi, ntukira mu kibuga ngo nanjye ngerageze icyo nshoboye. Bigasanga yaba abakinnyi yaba abafana ba Manchester United barakariye Ten Hag bitewe no kubona ibyo atoza n'intumbero afite ntabwo biganisha aho Manchester United yakwifuje kubiri, yishe mu mutako wo kuvanga ari gukora abana, kandi mu by'ukuri nabo nta progress barimo baratanga. Riga ngende ndifuza kubaza ikibazo kimeze gutya, nyuma y'igenda rya Sir Alex Ferguson Manchester United twibukiranye na Samiri imaze dukuyeho Ferguson na Ten Hag imaze gutozwa, yatojwe n'abatoza bangahe? 6 se niba atari 7. Haje David Moyes, David Moyes agiye haza RVG Van Gaal agiye haza Van Gaal yasimbuye na Jose Mourinho yaragarutse, hagiye hanyuramo n'abayintarimu, haciyemo n'abayintarimu na Jose Mourinho yaciyemo Ole Gunnar Solskjaer, Frank n'uyu nguyu ni 6 uvanyemo abantarimo ba Kariki n'abandi. Usibye Ten Hag hari undi byihoze wa succeedings, ariko hari itandukano rya Ten Hag n'ababandi. Ngiye cyane kuko ngero nshaka kuvuga ngiye Samiri, tugiye ikibazo initama ya success ntabwo twazagishyira kuri Ten Hag ugasanga twishe gitera. Ari tandukaniro ya Manchester United ya Ten Hag, kuko ngenda subiza amaso nkabona Manchester United iriho kubaho ku bwa Ferguson. Reka dusubirize inyuma. Jose Mourinho yapfuye ikina Manchester United, abo yifuza kugura so bamuhaye, bari limited imijyanye no gushora ku isoko, kuko abakinnyi yashakaga sibo bigeze bamuhana, yabaye Europa League aragenda, ariko bapfuye ikintu cyitwa ngo nta autority afite. We yababwiye ati Pogba ni virus, ababwira abakinnyi benshi badakwiriye kuba bari muri Manchester United, bamwima autority yo kuba yabasohora. Ariko Ten Hag izisa aravuga ati Cristiano simushaka bugaca mu gitondo agenda. Ten Hag aravuga ati Jadon Sancho simushaka bugaca mu gitondo agenda. Ten Hag aravuga ati ndashaka umudefenseur bakamugurira undi, kandi yaguze Lisandro Martinez, yaguze Marassia, yaguze bandi, akongera abantu Sari Mazraoui, akagura Badright, akagura bandi. Ten Hag aguze ba rutayizamu 2 muri periode yaseze ebyiri amazemo, yaguze Hoyland
agura na Zirikize. Ibyo izo autorite ntabwo ku bandi batoza bari bazifite. Ten Hag atandukanye n'abandi batoza yahawe ubushobozi bwo gushora. Si miliyoni zisaga magana namaze gushora kuva yagera muri Manchester United. 400 zirarenga kwanza. Uburyo yirukana abakinnyi, uburyo yinjizamo bashaka ntabwo abandi batoza bigeze babigira. Bahabwa ubwo bushobozi. No hano Ten Hag atandukanye n'abandi batoza babaye muri Manchester. Ari nayo mpamvu ubona abafana ba Manchester United n'abandi bose bamurakara kuko Manchester United ujya kura ku makipe ashora yashoye byinshi, ariko mu by'ukuri nibwo Ten Hag yagenda izi saha twese twakemeranya ko usibye kwisha mu mutaka uvuga ngo nahaye umwanya Kobe Maino, mumbwira undi mukinnyi wa Ten Hag yakoze muri Manchester United izasigara igendera. Yafashe igihe kinini aragura, kandi navuga ko Manu yagiye igira ibibazo biri unique byihariye. Ikipe ya Manchester United igurwa back in the days mu myaka aba bagabo ba family Glazer bayiguraga, yahasanze Ferguson wari umaze imyaka myinshi yaramaze kubaka ubwami bwe mu Bwongereza. Baramubwira ngo ntituzigera twinjira mu gice kiri sportif kijyanye na ekipe, nuko ngo ikijyanye no mu kibuga twe ntituzigera tugutegeka ngo kora kireka iki, oya. Ndabyibuka mu gitabo cya biografie ubwe Ferguson agaruka ku gihe ikipe yagurwaga, aho ngo abafana bamubwiraga ngo uziko bayiguze bafashe loan muri banke Samiri, bari abagabo ba family Glazer miliyoni 750, Bise ntikirimo n'umundi racyarimo, ngo bamusabaga ko ngo yakwipronounce akavuga ko atemeranya n'iyo modo yo kuyobora ikipe muri ubwo buryo. Ni nk'ibi byo mu Rwanda banavuga ngo ikipe ngo twayatswe ngo igiye mu biganza by'abantu, ngo none ngo bayitangiye ngo banayifatiraho loan, ibintu nk'ibyo. Aravuga ati nyene ndababwiye ngo sinshinzwe ibijyanye n'ubuyobozi bwa ekipe, nje nshinzwe gutoza. Ahubwo nge naribazaga ari byo Ferguson yavugaga ngo ese aba bantu bazampa uburyo bwo gukora akazi kanje neza. Ntiyigeze agira ikibazo Samiri ikijyanye no mu kibuga. Decision zose zabaga za Ferguson n'abadirecteur bakoranaga ba David Gire n'abandi n'aba Peter Kenyon babaye mbere n'abandi. Yazanaga umutoza umwungirije ashaka, yazanaga umukinnyi ashaka, yagurisha gwashaka. Byari ibintu bamuhariraga, abo bakarwana n'icyitwa global brand, gucuruza izina Manchester United. Ariko Ferguson yari afite ikintu cyose kijyanye na Manchester cyo mu kibuga. Now agiye abashatse n'ubundi umuntu usa naho ari wa undi ruze guhagarara nkuko Ferguson yahagaze, akaza ari umwongereza wumvira Ferguson yabwira ngo bigenda gutya. Nibwo bazanye David Moyes biranga. Nyuma ya David Moyes bahise bavuga ngo twakoze ikosa, twagombaga ko twarashatse umuntu w'umusaza mukuru ufite ibigwi ujya kungana na ba Ferguson, wa wundi uri bubyimbe brand Ferguson yubatse muri no myaka myinshi. Kuko uyu Moyes yasaga n'umwiga, niko kuzana Ten Hag. Van Gaal baramuzanye. Van Gaal bamuhora ko ngo yakinaga ngo mu buryo bubi ngo batishimiraga. Ariko mu by'ukuri nje nanavuga ko yagerageje kuko yatwaye agakombe ka FA Cup muri icyo gihe. Aragenda barabati twakoze ikosa, Premier League igira abatoza bayimenyereye baba winner batwayemo ibikombe bayizi, umuntu umwiga ntago ava mu yindi champion ngo aze kwikoreramo ibintu, bati twizanire Mourinho. Bazana Mourinho, ubwo gani ko acamo bakayateka. Muri nyaraza Mourinho atwara n'ibikombe pe, Mourinho atwara mu Europa League, Mourinho atwara mu FA Cup, nawe yabaye n'uwa kabiri muri championa. Wana navuga ko ngo ariyo greatest success ever kuva yatoza. Bazo umuntu ufite Champions League, bazo umuntu ufite ibiki, ariko kuvuga ngo ngewe kuwa kabiri mu Maniyo nicyo gikombe navuga kiruta ibindi, kandi nta gikombe yatwaye icyo gihe nyina bo wa kabiri. Ariko avamo n'abasize atatse avuga ati ikipe yobowe nabi. Abantu baragenda babyegeka ngo ku muntu bakoranaga, baravuga ngo urabona ngo ikibazo ngo no gukorana n'umuntu ngo avuye ngo mu bintu ngo by'ubukungu ngo akazanwa muri ekipe. Uramwibuka uyu mugabo wari uri muri direction ya Manchester United, ntuza akagabo k'amatama n'uruhara, niwe wari CEO muri Man icyo gihe. Nyuma birabaye baravuze bati nta kibazo, reka tumureke yigendere, noneho hasigara umutoza tumushakira abandi bantu b'abanyamupira bazakorana nawe. Icyo gihe Oregon Social Richard Arnold hari akagabo kandika ariko nawe numva mwibuka izina rye ryangiye ariko
wari CEO wa maniyu yahise anagenda. ariko bazana uyu mugabo turamubona nta kibazo, izina turaryibuka. Bazana uyu mugabo Ore bamuzanye muri logique yo kuvuga ngo look, izindi kipe ku isi ziri kuzana abatoza bazikiniye abana bazo, byari bimaze kubara kuri Real Madrid bimeze neza, bari kumwe na Zidane ari guca ibintu, Zidane yabaye Zidane kabisa. Ni Edward niwe twavugaga. Edward niwe twavugaga, niwe twari twibagiwe. Hanyuma Zidane amaze kuza na Pirlo yuviri kumuha akazi, mani igendera muri icyo kintu ngo ngo jump kuri decision tuzane Ore, baramuzana nawe aragerageza abo wa kabiri, arushwa menshi anajya finale ya Europa League, upgrade irananga, sezikurikiye abantu bavuga ngo ahubwo niyo yakaba improving biranga, bamwirukana bavuga ngo look, ngo nawe ni umwiga, ngo nta kintu afite. Niho haje gutekerezwa umusaza Ralf Rangnick acamo. Ralf Rangnick urakoze. Ralf bamutekereje bavuga ngo ngo directeur umwe wo muri maniyo ngo yagiye, wavugaga Arnold, ngo yagiye ngo kujya kureba uburyo bazavugurura OT, noneho ajya kureba mu Budage ikibuga cya Leipzig, nk'ikibuga cyari kimaze igihe gitoya gitunganyijwe, nyine barebe modo cyubatswe gute, kimeze gute, ubwatsi bwiza, ibintu nk'ibyo, nyine ibintu bijyanye no kumoderniza nyine OT. Murabizi ko ishaje, bari bafite igitekerezo cyo kuyivugurura. Muri urwo rugendo shuri yagiyemo niho bamuhaye uyu musaza Ralf Rangnick ngo baganire, ngo ibintu baganiriye wibaze yagiye mu rugendo shuri kujya kureba ibintu by'ishansi, ngo niho ngo yavuze ngo uyu muntu ni kasha yagarutse aca ibikuba, ngo mbega umusaza mwe nawe we, ngo umusaza uri mu Budage ntabwo abaho, ngo umupira aganira ntabwo abaho, ngo ibintu yubatse ngo ndatinya. Bate ko umusaza mwaganiriye twamuhaye akazi we, baramuzanye bamuzana avuga ngo iki, ngo n'umusaza ngo afashije ba Klopp bakoze ya gegen pressing, ngo nayo himbye ngo byitwa gegen pressing, ngo kandi abatoza abadage hano ngo bakoze akazi, ngo ni mwe Tuchel ngo twaye Champions League muri Chelsea, ngo ni mwe Klopp ngo yaremye Liverpool, ngo reka tumuhereze imishinga ngo arikora, ngo yakoze Salzburg, ngo yakoze ngo izi za Leipzig, za Schalke, ngo za Schalke yazigize mu ruhare, ngo natwe noneho ngo tujye muri projet n'umuntu w'umusaza, ngo turanje ngo dutuze ngo twubakire. Ntibamuzanye ngo asize ngo ikintu cy'igikorodoro muri Mediane, ngo ibyagegera pressing ntitubishaka, amaze gukubitwa aragenda. Batariko uyu muntu ukina demi finale ya Champions League afite impinja za Ajax, ati uyu muntu yabaye muri Bayani igihugu agatwara shampiyona mu Buholandi, yabaye muri Bayani, yabanye n'aba ba Guardiola, ati ko Abaholandi bazi umupira twagiye tureka kubeshya, ati kari umuntu ufite amaraso y'ubukrifu muri we, wabaye muri Ajax, ati twaretse ibintu byo guca ku ruhande tukazana umuntu wadukorera projet. Niko bageze kuri Ten Hag. Iteka ryose nubwo agiye kwirukanwa, ariko twongere dusubire ku kintu abantu bose bajya kuva muri mani bavuga Samiri, Moyes, Van Gaal, Mourinho, Ole, Ralf Rangnick, Ten Hag, abatoza batandatu mu myaka 11 ni impuzandengo yuko nta mutoza wari warenza byibura sezo ebyiri muri Manchester United, ni sezimwe n'igice. Ikita rusange bose bahuriraho, mani igikemuye ejo bundi bavugaga ngo iyi ni ikipe itayobowe kinyamupira. Nama basize abantu bashyize pressure kuri Family Grazer irekura ibijyanye no mu kibuga 25% yihereza Sir Jim Ratcliffe kugira ngo adiringe niyo sporting direction ya Manchester United, ibijyanye no mu kibuga bijyane nabyo abimenye, azana aba directeur yaranabazanye. Ikosa bano wenda ntabashinja, ari nabyo Samiri yavugaga, yatwaye igikombe abahuma amaso yego cya FA Cup, ariko baravuga ngo impamvu tutamwirukana wenda yagiye akora ari wenyine, none twaje umva abantu bahise bazana aba bantu muri iyi Ineos kwa muzehe Sir Jim Ratcliffe. Ni nacyo cyari cyambere kuri Sir Jim Ratcliffe kubaka hayaki ya equipe. Yego
yaraje aravuga ati reka tuzane chief executive bazana witwa Omar Berada abaye muri Manchester City abati uyu n'umuntu wabaye muri success ya Guardiola afite ubumenyi n'abantu bazi umupira azatuzanira ibintu byiza barabati tuzane sporting director bazana witwa Dan Ashworth uyu mugabo ni umwe mu bagabo bafashe ikipe ya Brighton ayigira ikipe nziza abati uyu mugabo y'umupira tumuzane azadufasha yagiye agura abana ba Petronge ubona muri za Brighton bazana umugabo w'umutechnical director uwo ni sporting director nayo bazana technical director witwa Jason Wilcox barabati uyu nawe afite ubumenyi ku mupira azadufasha abo ni abantu batatu byibura b'abanyamupira bakuye ahantu hatandukanye banamuhabungiriza babiri b'Abahorandi harimo na Ruud van Nistelrooy watwaye igikombe muri PSV Eindhoven unafite DNA za Maniyo muri legendary wabo wabaye muri equipe nationale y'Abahorandi nubwo batabonye qualification ya Euro ya 2016 nibwo yararimo anakiye ku rwego rwiza yakiniye Manchester United yakiniye Real yatuje PSV Eindhoven azi buri kimwe cyose meme n'uyu nguyu wavuye muri 20 bose n'abatoza bakomeye ariko ikintu kimwe ngiye mbona bakozemo amakosa aho niho nshaka nagira ngo nkubaze rero Samiri ese ko tuvuga ngo agende nicyo ngira ngo nsubize ubu na insasi yahango nkujyane ikibazo niwe ko tubona bagiye bazana abatoza benshi abato abakuru abatwaye ibikombe biga abana babo abaje gukora amaproje abaje gutwara ibikombe basanzwe bitwara niki kiri muri mani gituma mu myaka 11 Ferguson agiye hadashobora kuboneka umusimbura warenza byibura seze ebyiri akagira success nyine kuko n'uyu nagenda hakaza undi nawe agafeiringa bizitwa iki icyaburaga muri Manchester United nicyo babanje gukosora tumaze kugarukaho bubatse inzego kuko andi ma equipe yose nujya kureba yaba izo za Arsenal yaba za Barcelona yaba za Manchester City n'andi makipe atandukanye zose zifite urwo ruhererekane rw'imiyoborere ruhera kuri CEO rukamanuka rukajya ku badirecteur bavugana n'umutoza nkuko muri Arsenal usanga abantu bose mbere umuntu wasangaga z'umutoza gusa ariko ubu ngubu muri football igezweho usanga bavuga ngo Edu na Arteta ugasanga ugenda buri hantu hose muri za Barcelona abakinyi abatoza abadirecteur technique bose babazwe cyase abadirecteur sportif muri Manchester United kubaka iyo hierarchy hera hejuru ikamanuka nicyo kintu cyaburaga muri Manchester ariko ikosa ryabaye niriye Ten Hag kubera ibintu navuga nk'igitsure no kugonganisha abakinyi no kudategura abakinyi mu buryo buhora kuko dufashe nk'urugero Garnacho uburyo ari mazamuka umwaka ushize yari umwe mu bakibeza ba Manchester United ariko izi saha from nowhere afashe Garnacho yatangiye bwa mbere kuri match ya Crystal Palace imwe baheruka kunganya izindi zose yazaga simbuye icyo ngicyo no kuremamo ikindi kintu kuko umuntu yakize mu kibuga apari igitego kimwe na assist kuri Amadiaro mu mikino irenga 6 ingaye bamaze gukina performance ya Amadiaro kubanza mu kibuga simbona ariyo kwicaza Garnacho kuko Garnacho ubushize ukuntu yari yabyubatse Ten Hag avuga ati Garnacho nta kibazo uracyari muto yagiye iburyo Rashford akini ibumoso nkuko bisanzwe kandi ukabona ko arimo baratanga umusaruro izi saha ugiye kureba Ten Hag ukuntu ameze ngiye mugeranya n'abantu imateri bo kwishura ukuntu ikigo cyajaga kibati mu mazi iminsi mwisanzura muratoroka cyane nta kibazo tumaze iminsi tubirebera bagakora sambro makaba bati rero amabwiriza mashya abanyeshuri bakazajya bavuga ati animateri riganise bivuga ino Mr. Tejo bundi ntuzigendera hari abanimateri twabatuzi ko bajya no kwiga za kaminuza n'ibiki ejo ntuzajya muri weekend tukisanzura reka tukubahirize ariko yo bazanaga umushyashya avuga ati ngiye nkora gutya nkora ibi ngiye byanjye bimeze gutya hari ukuntu mwabifataga hose mukavuga ati uyu muntu ntago dusanzwe tumuzi reka tujye ku murongo tuwibahirize amabwiriza tubwira Ten Hag agiye afite abakinnyi benshi afitanye nabo ibibazo muri Manchester United mpamya ko ari naho bihera ubona ko muri equipe bakina nk'abadashaka umukino ko ntiwansobanura rigane n'ikipe yabidatojwe ukuntu Van de Ven akora ibirometero 60 mu kibuga afite baro ari center back oti ikibuga cyo hanze atari no kuri Tottenham Hotspur Stadium hanze y'ikibuga cyayo Tottenham tuzi yajyaga kwa Ferguson karyo 5 Ferguson Tottenham yatsindwaga ibitego 4 kwa Manchester mu makipe twe tuzi ko Tottenham itagitsinda
Manchester United nimwe mu makipe icira bugufi mu rwego rufatika. Van de Ven w'umudefenseur akora metero 60 gute yaciye hagati mu kibuga hari ba Maino habari ba Eriksen nagaca kuri wabonye ukuntu Daro yarahagaza amurebera wagira ngo nago ari kumwe mu kibuga. Abakinnyi ba Manchester United nimo barakina nk'abakinnyi batabibwira umutoza ariko mu by'ukuri kw'Imana bamurakari. Nonese ko nabo yaguze ejo bundi ari ubizaniye kabenshi amaze no kubigurira. None se yisenga umuntu kujya nese Antonio barishimye. Si yamuguze miliyoni 100 avuga kari umwe mu bakinnyi beza. Ndetse Anthony uriya umubwiye aburaga abakinnyi babazi umurusha n'utamurusha. Anthony mu bantu atekereza ko bamwicaza Amadiyara arimo. Mu bantu yigeze atekereza. Kamuhaye umwanya arinanirwa. Yego, icyo ni uwo numwe. Reka tujye kuri Maguire. Maguire gukina Manchester United yishimye. Ariko wibuka amakosa yakoze menshi ajya kumukura mu kibuga. De Right amaze gukora menshi kuruta Maguire kandi Maguire ari umaze mike. Njye ahubwo mbibona muri ubu buryo. Nyine niba uri umutoza ukaba udashobora kuzamura urwego rw'umukinnyi wari we wese, be it Maguire ari hasi, ba Mancitytransfernewstoday baje batangiye gukora amakosa menshi, ngaho Andre Onana wavuze ngo numuzamu ukinisha ibirengero kora De Gea arakora amakosa ahubwo niwe ugerageza bakinnyi ba Manchester bose ku murongo, bakasemiro abantu bari kubatuka ngo wamuzanye yarashaje mukura mu kibuga, Bruno atangiye kurya ama red card abiri ikurikiranya n'ubwo imwe bayikweho muri champion, ngaho ni nako atagitanga na wa mupira wavamo igitego amashoti yamushizemo, Rashford arakora half time nziza ugahita umusimbuza ngo uri gutegura match ya Aston Villa. Muri rusange muri Manchester United impinduka bari guteganya nge nemera karizo zo kurekura umutoza kuko iyo byanze nyine urazibukira ntacyo wabikora. Reka twamamaze rega. Reka twamamaze tuze tugaruka kugiye inama izabera. Tunayisoza tugera ku mukino ahubwo bafitanye ku munsi w'ejo. Ejo bazakina ikipe ya Aston Villa bazayisura, katwamamaze rero tugaruke mu kanya. Turacyaganira kuri byinshi cyane hari mu gihugu cy'Ubwongereza n'amashampiyona ari bukomeze i Burayi. Kwa kabiri Londres. Inama iri kwa kabiri London. Uko bigenda ni gute? Ngo nubundi n'ubusanzwe iyo bafite inama bayikora kwa kabiri. Ahubwo abantu babibaza ngo inama ihuza nde nande. Match zaba ku cyumweru ya Manchester United na Aston Villa ku cyumweru saa 9 munsi w'ejo. Biteganyijwe ko Sir Jim Ratcliffe azaba yaje akayireba yibereye kuri stade ya Aston Villa. Villa Park. Kuwa mbere bazaruhuka ko urumva baraye mu mamace. Kuwa kabiri umugabo witwa Sir Jim Ratcliffe azaba ayoboye inama izaba irimo abagabo barimo Joel Glazer ni co-chairman muri Manchester United, azaba avuye muri Amerika, ni umuvandimwe muri ba Glazer nyine bafite Manchester, azaba bahagarariye, azaba yaje. Hazaba harimo Chief Executive wa Manchester United Omar Berada, hazaba harimo Sporting Director wa Man U Dan Ashworth, hazaba harimo Technical Director Jason Wilcox, hazaba harimo uwitwa Chief Financial Officer witwa Roger Bell, hazaba harimo Chief Operating Officer witwa Colette Locher, hazaba hari n'abanyamategeko ba Manchester United ngo natsindwa bazaba bari kureba kuwa mbere baziga kagingo kose k'ibyo bamugomba, bateranye bavuge bati mu mategeko ni mu musezerera muramuhibi nawe yigendere. Ngo bazazana raporo bazapresenta hariya kuri PowerPoint bereka iryo tsinda ry'abantu barindwi bababwira ngo contrat dore ibyivuga, dore ibyo mwamuha, dore uko byagenda. Ngo biri muri average hagati ya miliyoni 17 n'utundi tuntu. Ubwo nyine bazagera n'utundi tuntu kame mu baganira nyine amategeko clauses ziba harimo utuntu twinshi two kureba niba nta kibagonga. Icyo rero bagomba gukora ku munsi wo kwa kabiri nibwo ngo hazavamo icyemezo ndakuka cyuko Ten Hag akomeza, niyo ngo yatsinda Aston Villa inama ngo igomba guterana, ngo nta gisibye inama kwa kabiri bigomba guterana. Ibyaba byose yanayishize yatsinze rere tu yazishize Aston Villa yatsinze Man City itsinda na Arsenal. Ntibibuka abagombora bibiri bagatsinda icya gatatu. Ariko unayemere yaravuze ngo match ya Man City tuyiteguye kuruta uko twiteguye Bayern. Emiri match ya Man United ya Man U. Wabireba rero Samiri ubwo bikanjyana hano reka dutekereze ko yakwirukanwa, birashoboka kuko
byacumbye umwotsi urahari pe. Manchester United imeheruka gutsinda kera. Manchester United iheruka gutsinda Bansere gusa muri FA Cup 7 bamaze match enye batitwara neza. Gusa umutoza umugabo witwa Chelseatransfernewstoday radio BBC 5 bamubaza yavuze ati njyewe ndamukunda simfite icyo nabivugaho, ati bari abagabo twahaye akazi bo babishinzwe nibo bazafata icyemezo. Samiri kumusezerera tuba ariko bishoboka. Ubundi bwo maniyo hari umutozo uhari mwiza ushoboka yahita akazi mu gihe gito akabumbabumba ibintu akayigarura mu murongo. Manchester United yarakerewe yari bihita ifata Porsche akiva muri Chelsea igahita imuha akazi kamufatanya na Rudi Van Nistelrooy cyangwa kagaha Rudi Van Nistelrooy kamubakinga kuko Rudi Van Nistelrooy ugiye kureba uburyo yubashywe n'aba bakinnyi muri Manchester United, uburyo yabaye muri PSV Eindhoven, hamya ko resultats zitagakwiye kuba zirimbi kuko resultats za Manchester United zishingiye kuba ikintu cyitwa man to man management muri Manchester United. Ubona Ten Hag ugiye gukura buri mukinnyi usanga buri wese bagiye bafitanye utubazo kandi si kubusa afite ukuntu yumva amabwire nacyo kintu kimuteranya n'abakinnyi benshi ba Manchester. Uwo Casemiro agize match mbi ariko na Ronaldo cyane Messi ntabwo igihe cyose bagize match nziza, agize match imwe mbi ihise umukura mu kibuga bikanarangira iyo bibaye bibi ubagaruye akari no bongeye kukugarura ko Maguire yatabaye Manchester United igihe kinini. Casemiro ugiye kureba mu bubi bwa Manchester United ubusanga nanone City yari uri gukina nk'abagabo. Hari igihe byagare ni kuri match ya Crystal Palace byagaraye Casemiro ari kwereka Rudi Van Nistelrooy uburyo bari gukina nabi n'uburyo bahagaze nabi mu kibuga agenda amwereka ati bimeze bite. Ikintu kimwe muri Manchester United umutoza we hanze hari abatoza benshi badafite akazi. Thomas Tuchel wanavuzwe mbere yuko bamwongera amasezerano nta kazi afite kuri ubu ngubu n'umwe mu batoza bari. Hari abavuga uyu wavuye mu